Асмандан жарық көрсең, жылдыз деп бел, ақ қалпақчан адам көрсең, қырғыз деп бел. Арақтау айымдар жана мырсалар, жалпы бүгінгі 5 март ақ қалпақ жана ұлттық киімдер майрамыңыздар менен. Шаарыбыздын мэри Талайбек Насырбекович баштаган топ бүгін ушундай бир чоң майрамдык салтанат уюштурууда 5 март ак калпак күнү жана ошондой эле улуттук кийимдер күнүнө арнап аскерлер арасында мекен ыйык милдет аттуу чоң кароосун жарыялаган. Бүгүнкү кароосуналыбызга жалпыңыздарды кош келипсиздер демекчибиз. Жолоочу көп жолу түшкөн, жамандыктан ойу бүткөн, душман, душман. Оккон асман, буйрук кылам, сокку урмунабадан, чачырасын душман күчү жыйналган. Уч-бучтардын соккусунан чачырады душмандар, тап жанын, дөңгүрөдү бүт аланга, артиллерия огу жаары, душман качты, артка кайтты. Кыргын танканды, көрсүн душман жүзі кыргыз батырдын, биздин жерге бети баскан душмандарды, бетме-бет карбашыга баралы. Кыргызстан. Уйсоң, уч-куч болоң, тей асмандан душмандардан элин жерин коргогон, мен чоң уйсоң танкист болоң, дөңгүрөгөнүнүн укса душман колун созбогон, мен чоң уйсоң жоокер болоң. Elin suyu sıyınıktangан, meken üçün bekem saktap, canındağı, kanındağı ayamağan. Aferin, aferin. Kırgız Respublikası'nın İçki İşler Ministerliğinin içki askerlerinin hücum öldürülüp cana hayratlılık atlı saflarını özünü kaptıgan mamleketlik kızıkçılığı cana mamleketlik manili obyektlerini korguu boyunca hücumlar kızmatlı tapşırmalarını atkargan. Egemenliği bolğundukta tartı Kırgız Respublikası'nın göz kararsızlığı cana territoriyanın bütünlüğü korguu maksatında içki askerlerinin özlük kuramı Adıda koyulgan tapşırmalarda büyüklük menen takatları, ata-babalarımızdan kalkan dağıttığı saltlardı, tanıttı. Ulan Kırgız elinin göz kararsızlığı cana erketiyon korkuğunda cigerliği menen kızmat ötürdü. İçki İşler Ministerliğinin içki askerlerinin dine tarbiyalık dayadığı sportluk askerlik kolluğu ötürlüğünün öğrenmesine layık. Misalı, oy-atı, bekme, kayıkbanlı, sambo cana başkalar olan sayın örgütleri oldurar. Ondan aşık içki askerler jokerleri, el aralık menteşlerde jolu boyunca жетишкендиктерди көрсөтүп, жогорку деңгээлде өзгөрүп желеги желбиретип, жана ички аскерлердин намысын бийик деңгээлде койгон келет. Эл аралык мендештер болобу алтын жана күмүш медалдарды басымды бөлгөн байгелүү орундарды ээлешет. Мыктан эгеменбиз, кол салган душмандарды жеңген элбиз, бабам Манас баштаган элдербиз, Kırgızımdın namısın bilbegemiz. Talandaşı saltımız, adatımız. Vakit meni kökölüp kanatımız. Aleg alıp koyunuz bol salamdı. Kırgızımdın uşul adatımız. Urmatı asker hizmetçileri, cana uşul konkursun katışıcıları. Sizlerde Kırgız Respublikası'nın jelegini kabılanıldığına 29 yıllığı menen. Cana uşundu eli 5 Mart Ak Kalpak gününüz dörmenen Kuntuktayız.
Шаар дивизиясы. Чоң рахмат сиздерге. Барекелде, азаматсыздар. Кийинки
разычылык билдирет, алдыңыздарда 703 аскери бөлүгү болду. Чоңго болот тоолордун бийиктери, чоңгудай бол кыргыздын жигиттери. Чоң кармаган кол менен баатыр бол деп тарбиялаган ата-бабам сенемени демекчи. Мынакей биздин жигиттерибиз чыныгы кыргыздын мырзасы экенин көргөзө алды. Чоң рахмат сиздерге. Эстердер батыры Иван Васильевич Памфилов атындағы 8-ші гвардиялық мод атқыштар дивизиясына қойған бағыстар 10 бар. Экинчи болуп, Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын аскерлери. Баарыңыздар. Екінші болып шыққан. Экинчи болуп чыккан Ош облустук 10-9. 2-10-2-9. Олимпиада болып жатқан 703 аскері бөлігінің бағыстар. 10 бар бол. Чоң рахмат. Чоң рахмат.